Bok ljudi i dobrodošli u novi video. Danas opet igramo Among Us, ali ovaj put sa mnom kao host. Dok se mi ljudi pridruže mogu vam pokazati kako sam napravio igru. Znači ostavio sam Confirm Eject, Anonymous Vote nisam i Visual Task sam ostavio. Sveukupno imamo 6 taskova i task bar će se pokazati samo na Emergency Meetingsima. Možete vidjeti koliko sam stavio. Emergency meetings, emergency cooldown, discussion time, voting time, player speed i to. Dakle, malo ne dođu, sastavit ću video. I došao nam je Kirishima kao prvi igrač. Do toga ćemo još malo čekati. Kirishima otišao. Za sad nas je 4. Može dođe još par ljudi pa ću još malo pričekati. A ako ne, onda ću startati. Ok, započet ću da mi ne budu ukasuje server. A, 4 nas je. A, dobro. Kaj je tu je? I Krumec sam. Crveni je sas. Šalim se. Da vidim na živce kad ljudi delaju, kad kažu da je neko sasa nije lik niš napravo. Rekao sam da je sas. Ok. Mislim da ovu rundu nećemo važiti. Opet sam. Sam sad, bez ikoga. Nakon dugo vremena, 2 igrača su došla. Napokon. Pa čekamo još malo. Što ova poruka treba značiti točno? Da si ljut na nekoga i zato ideš ubijat nas? A? Je to tvoja poruka? Ko je to poslao? Detektiv! Gdje je detektiv? A? A? Kaj hoćeš? Ok, da mi ne ugasi server, startat ću. Evo ga. Yes! Ovo će biti dobro. Ne mogu vidjeti tasks, sad mogu. Ok, prvo u admin. Ne znam zašto ja uvijek idem prvo u admin. Fiksali smo lighting. Zašto nema nikoga? Evo to. Možda nikoga u electrical. Nema. Nitko me ne vidi. Ti. Dođi. Ne, ništa. Ajde ne riskirat. Mislit će da sam sas. Još niko ne ide sa mnom. Ali sam. Bez vas. Tu. Ajde se bliže bio. Evo ga, napokon. Ok, sad samo trebam čekati 15 sekundi. Osim ako neko nađe tijelo, onda bi mogao nadrapati. A dobro, ako ih ubijem prije, spasit ću se. Ajde. Niko neće mi doći u electrical. Tu. Yes! Pobjeda! Hehe. I opet nas trojica sami. Ok, možemo započeti, napokon imamo puno ljudi. Što piše u start, naravno.
Dva impostora. Po prvi put. Prvo idemo u storage. Ja davam teskove koji su mi najviše gore. No. Njih uvijek prvo davam. Već! Već ih 3 nema. Valjda su livali. Jednoga su bili... Kaže crveni. S prigovore red. Onda ću ja glasat za njega. Mislim da su svi... Da. Da ćemo vidjeti, da li je ili nije. Je, bio je, vidjeli su ga. Pa, to znači da se možemo vratiti našim teskovima. I ostane mi još jedan impostor. Ako ga neće biti strah i neće otići, naravno. A, skoro su mi sve bilo napravno. Samo su ove zadnje bilo zamijenjene. Skoro. Sad ću iz prve swajpat. Sad koliko ja znam, asteroidi su visual task. Da, vidi se da puca. Neko dođe. Ti, vidiš. Ti si bio! Kako si mogao? A ja sam tebi vjerovao. Sad ne mogu pomoći. Ajde ljudi, smirite rak. Ovaj test mi ne ide. Skoro! Ovaj nam je ovako rekao, pa može. Kaže da startno može se neki pridružiti. Ništa od toga. A dobro, dosta je 6 igrača. A više su šanse da postanemo impostor. A nismo. I gotov sam. Šta sad? Trebamo nastavljati raditi teskove. U stvari čak i bolje raditi teskove kad si duh jer možeš prolaziti kroz zidove. Ali onda ne možeš ni reportati, niti ništa. Ne možeš glasati. Pa je to malo zeznuto. Iz nekog razloga se otkrila. Ili otkrio. Samo sebe glasala. Viktori. Ali otkrila se, pa mi baš nije bilo nešto. Sad, ako niko neće livat, mislim da će se 6 igrača biti dosta. Još jedan, super. 7 nas je. I krumit. Ma daj. Pa čekamo još jednu rundu. Ok, 7 igrača. Sad ako opet neće ulivat, onda će biti dobro. Opet na crewmate. Prvo kao prvo, fix firing.
I njome nam je umro. Šta se ovdje događa? Što je samo jedan put kaže pink sas? Zaki ovaj pita purple nešto? Sad ovaj purple followed me. Aha, pink. Pinko govori. Ja ću skipat, ja ne znam koga glasat. Evo ga, svi su glasali purple. Samo crveni za pink. No, rozak. Valjda su ga uhvatili. Ok, opet admin. Iz prve. Upper engine. Evo ga, tu je. Lagano. Lagano. Smerpnic. To je s ove strane. Evo ga. Sad znamo da ovaj nije impostor. Jer se vidi kako puca asteroide. A od toga sam mogao downloadati ovo. I sad ako neko dođe... Dobra, nema nikog. Ajde, brže. Uspjeli smo, dobro je. Navigation je tamo. Sad... Yes! Dobro je, popravili su. Lagano. Još samo jedan test imam. Još malo pa sam gotov sa svime. Zake bi ja bio? Gle, evo ga, White. Ja ću skipat. A što mene? A dobro, sad barem mogu završiti task. Evo ga. Sad vam neću pomoći. Sad ću gledati kak budete tu propali. Branim ulaz. Tako je, tako vam treba. Ok, to je bilo to, ne bih htio predugi video. Vidimo se u sljedećem, bok.